le mme Masego Jeremiah yo le mogolwane wa kanamiso mafoko le tsa kgaso kwa Bokra gore itsise ka fa ikwadiso eo e tsweletseng ka teng mmogo le gore itsise ka botlhokwa jwa ikwadiso e. Mme Jeremiah mme ke go amogele. Ke a leboga ke a dumedisa ke lebogala le taletso. Jo ne ke go laletsa hela go itlhella o tla o re tswaletse kwadiso ya megala ya di-SIM card akere. Re lebogala tshone go tsamaya kae dipalo tsa re mo nakong ya gompieno mo ikwadisong malobana gore ha dipalo tse dingwe ha o le ha ke tsore gompieno di oketsegile go le tsamaya kae re okeditse ka 2% gompieno re tsamaya mo go 83% compliance ya di-SIM card tse e leng gore di setse di kwadisitswe ebile di rurifaditswe mme di berekela mo maranyaneng. Last time ne le bokae? Ne re le 81%. Le 83%. Gompieno re 83. Ba totoba. Re ntse ra totoba. Mme ebile gongwe ke leboge batswana ba e leng gore ba setse ba itikile tota ka 2% o ka tswa lebega e le palo e nyenyane mme ke ga o lebelela dipalo ke palo e kgolwane re beletse gone gore di-SIM card di dintsi yaanong re lebogala bone ba e leng gore ba setse ba itikile go ikwadisa go kwadisa di-SIM card tsa bone ebile re rotloetsa ba e leng gore ba sentse ba saletse ko morago gore ba leke go kwadisa nako e sentse e le teng gone go leka gore go seka ga nna mosuke ka tsatsi la boelo. Bo mma rona ba tsamaya ka tselentsele bo rra rona ko magaeng bagodi ba tsamaya ka tselentsenyana. Tota ke dumela gore mo dipalong tse e leng gore se se re di bona botsadi ebile bo iteka thata go gaisa banana ba ira ka go ditlhophong batsadi hela go ditlhopho ikwadisa ditlhopho ba ikwadisa le mo di-SIM cardeng e nna bona e ba tshwara teu ba ko pele banana ba saletse ko morago gore tota go tsamaya ka mokgwa kana ka toelo ga o ka ela thoko kgang ya go tsibogela go reetsa pitso le gone go thomamisa gore o ira se e leng gore se maleba gore o tswelele o kgona go dirisa maranyana. Monna mogolo ko gae yo go tsetseng le tlhogo tshweu o mo kwadisetse SIM card ya gagwe. Re ne ra thomamisa ko motseng gore o kgonne go kwadisa. Okay. Gora ro se kae good example ka sekgowa batsadi ba rona re ba kwadiseditse ka tselentse nyalo. Go na le potso engwe maleba ke batlang go e botsa gompieno gore kana di-SIM card tse mo di cell phone tsa rona ga se go romela melaetsa hela ga se go letsa megala hela re buisana le batho ditsala masika dikgwebo yona no more gape go na le letlhakore le lengwe le leng la go romela madi le go amogela madi mo reng ke mobile money wa itse gore ko BTC ke bona bana le smeka ke bona Mascom ena le Maizaka Orange ena le Orange Money ha ile gore o le Masego no sa kwadisa SIM card ya gago e le nyone gape banka ya gago a ke re SIM card ke banka ka bone ke e tlhofofatsa ya le gore yo re lebileng a re utlo mme re ka di 31 o no sa ikwadisa bele e kgaola etswa mo tirisong ditlamorago ke eng ka SIM card e leng banka ya motho. Tota hela gongwe ke simolole ka gone go lemoga gone gore SIM card e irisiwa ditiro tse dintsinyana dingwe e le tsone tse o sa tswang go dinankola gore yone mobile money service ya ka o e tlhalositse ke mo re go bitsang re a value add service. Re lebeletse gone gore SIM card hela tota yone tiriso ya yone ya popota kana the primary use ke gone go letsa le go amogela megala yaanong ne re itebagantse thata le the telecommunication service yaanong se e leng gore sa go iragala ke gone gore SIM card mo ba e leng gore ga ba ikwadisa ebile ga ba thomamisa gore ba kwadisitse ha re kgaola megala le tsone ditirelo tse dingwe tse tsothetse di tabe di kgaolwa go tebe go sana epe tiro e leng gore motho o ka kgona go e dira ka SIM card mme a sa e kwadisa. Tomagano ya lona yaanong a kere ditlhaeletsano ke lona le di laolang a kere kgaso ke lona le di laolang le Bokra ha re bua ka madi banka e leng gore e kgontshiwa ke ditlhaeletsano SIM card se le se laolang ha ke itse ra le laola le madi ha ile gore ga le laola le madi kamano ya lona le ba Bokra le motho ana le SIM card ya Smega ya Orange Money
ya maezaka le tse dingwe tse e le gore motho ka kgona go di dirisa le dira jang go netefatsa gore yaanong matshelo a batho ga kitla tla ema ntateng ya gore bangwe ba paletswe ba reteletswe e le ka boitseme gongwe e se ka boitseme e le ka mabaka a kana ka nna teng gore motho a bana sa registera mme yaanong ba ba laolang madi bone le golagana yang le bone gore le tle le bona gore kganye e o wela ka tselentseng jang ke lebogela potso eo ke potso hela e botlhokwa ya ka o tlhalositse rona re laola dithaeletsano mme go amogela le go romela madi le gone go na le ba e leng gore ba laola go na le another regulatory body e tshwanang le BOCRA e laolang tsa madi ke gone ko e leng gore tsone di-mobile money services di laolwa teng di letelelwa teng yaanong mme ga se gore ga re berekisane ke sone se ke reng tota re leboga botlhokwa ja gore sim card e na le ditiro tse dingwe gape tse e leng gore di bidiwa di-value add mme ebile le bone ba na le yone kgathego ya gore ha madi a leng teng e be e le gore KYC e dirilwe mongwe le mongwe o itse di-customera tsa gagwe o irile registration ya one madi a gone gore ha bolokelwang teng le gone gore go registera mo kana go kwadisa gone mo le gone go thomamisitswe mo e leng gore re ne ra itemogela gore bone di-mobile network operator se nneng ba se dira ke gore e rile ga re setse re ba simololle go kwadisa di-sim card be ba tsaya yone tšhono eo ba simolola go kwadisa le tsone mabolokelo a madi a di-mobile money services ke sone se e leng gore rona ga ne re motho o tlhoka ID bone ba simolola ba kopa tse dingwe gape over and above ID ba ne ba leka go to kill two birds with one stone go leka go thomamisa gore ba register sim card ba register le di-mobile money services gore ba ska ba bitsa di-subscriber ga bedi for tiro e le one. Okay. Bankinele di atlametseng ha ke go tlhola ka gore mohikela o le ka go kokota me o ita ko ntla ke re go mariga a re tsena mokganya ya manwenwe magodu ba senang ditlhong motho o utlwa go letsa go bolela gore ke mokete o hakae bona o winne ra go letsa a gore he nomorago ya o mango le cell number le account number ba magodu wa ba itse bona ba fraud ba go tseelang ditsa gago ba dirisa tsone di-sim card tsone tse le bone dio tsa di mobile money service registration di khantse le dilela kopana le tsona ha lo di teng di rabollo ka tselentseng yang ba tswana ba sireletswa kana mo dirisi wa cell phone wa sim card lona le ba BOCRA le lo magana jang le ba itshireletso go bona gore magotswana a ba bo banna ba gore ba re winne senenne winne ko mokete re he nomoro ya gago ya pin ya gago ke gore a gitsora ba itse khanye kana e mtsha mo go wena kganyo ra itse ebile re lemogile gore ke khanye teng tota ebile maiteko a gore re batho ba kwadise di-sim card ebile di rurifadiwe ke gone go thomamisa gore dikgang tse di tsa mohutao re le ka go di hokotsa gore di ko tlase ka gore re dumela gore go yeng pele ba e leng gore ba maleba kana di-enforcement agencies e tare ga ba setse ba sala dikgang tse dintseng yana morago ba kgona go bona gore sim card ke ya gamang ebile ID ya motho ke mang ba ka mo senkela nthae yaanong mo sebakeng se re mo go sone ga go motho gore re ha motho a bona number a ba itse gore ke a gamang motho a teng o ka senkelwa ja ko kae yaanong re dumela gone gore gone gompieno ga re leng re sentse re le ka go rutuntsha batswana gore ba ikele thoko ba ska ba tsiediwa motho ebile re tshwaragane le tsone di-mobile network operators gore le bone ba leke go tsibusa di-subscriber tsa bone kana bajibareki ba bone gore ba leke go thomamisa gore ba rutuntsha gore ba ska ba tsiediwa motho se sengwe gape se e leng gore re ba se ba pele ke gore dinomoro tsa mohuta ono ba di ele thoko be ba di kgaola le tsone di tswe mo maranyaneng ka gore motho ha se tsa tsieditse o le ka go tsietsa batho ba le mmalwa so ba le ka go godisala morago be ba di blocka gore di ska tsa bereka mo maranyaneng mme hala ya ka o itse motho ha e le gore tota ene o itebagantse le gone go senya hela ha o mo kganela ka ha o reka engwe o le ka go senya ka gongwe gape so re dumela gore yaanong re tebe re thoga go aletsa ya ba ba tshwana le ba sepodisi kana ba e leng gore ba itebagantse le gone go sala magodu morago re tebe re ba thoga aletsa tiro ka go
thomamisa gore di-sim card di kwadisitswe. Le tle le ne le situation room mo e le ipuang sentlwana le bana le seabe ba sepodisi ba itshireletso ba dibanka ba megala ha lona le ba ba laolang tiriso tse le tle le kopane hela le ithuna dinta le bona gore la abelana kunkuru ya go bona gore bonnwenwe jo jwa batho ba ba dirisang maranyane one a di-sim card di-cell phone ba utswetsa ba bangwe ba bararo ba ba ka ba okeletsa kana motho o fentse ka motho o wina yang ena isa ipona a tsena competition ke tshwantshanya le modumedi yo dumela mo miracle money gore tare ke ntse hela le nna be ke bona madi a re goso madi a berekela gona madi a ka tsenang hela o sa itse kwa tswang teng bana le seabe tomagano ya lona ya ka ke ba buile mephato ya itshireletso bona ba megala ba di mobile operators ba dirisi ka gore ke botsa ka bomo ka gore ke a itse gore mo malobeng lekalano le lo berekela ne le ba bokra ne le phuthile ba bega dikgang le ba workshop le ba rutuntsha gore ha le ka le ntse le begana le bone tiriso ya maranyane le ka dirisa maranyane ka tselentsenyana mo yone ya di sim cards ya di cell phone ya communications le lomagana jang le ba bangwe go bona gore motswana o nna le podimatse ba ibile o rutegile mo kganyeng. Le bone tota re kopana le bone re le ka go loga maano le bone le gone go tswa ka one maano go bona gore gone mme ba lekileng bogolo jang thota ba eleng gore ba hile diteseletso sa gore ba he batho dithuso gore mo bogatong jwa gompieno ba setse ba lekile maiteko ahe le gone gore go empele ba ka leka eng gape yone training ene re dirile ya bobega dikgang re ne ra e dira gape le mo go ba sepodisi le ba bangwe hela jalo re setse re irile yalo ka gore tota re le ka go itebaganya le dikgang tsotlhe tsa cyber security kana cyber crime tsotlhe hela ka go harologana go sa kgathalesege gore a motho a ba utswela motho madi kana a mo utswela identity kana a utswa sepehela se e leng gore se ka utswega mo maranyaneng. Ke engwe potso ke e boletse motho a le ko extension 4 a le ko tsha le ko Tchotchena ke le ka go mo e boletsa potswe ke le semamma ke na le sim card e ka yone ke e dirisang madi a e ka nna Smega a e ka nna Orange Money kana e ka nna Myzaka ke ipetse madi mo a kana ka 20,000 pula mme ke lebetse go register sim card kgwedi e ga e hela sim card ya kgaolwa ga se le mo tirisong se se ra gore madi a me a mo lefaufango ko gore ke tle ke a bone go diragala jang o kgaoletswe sim card o tsentse dikgomo tsa go tsotlhe mo sim cardeng eo e le ona mabodikelo a gago lo dira yang ka seemo se sentseng yalo ka ke tsa ke re sone se tlatla ke dingwe tsa dipotso tse e leng gore di re lebane kana di na le go ta kgapetsa yaanong re lebogela gore o bo o itsibogetse ya ka se ke tlhalositse go na le ba e leng gore ba itebogantse le bolaodi ja madi one a e leng gore batho ba amogela batho ba romela rona re itebogantse le dithaeletsano yaanong ka gore di-sim card di tla be di kgaolwa tse e leng gore ga di a kwadisiwa hela gongwe ke thomamise gone gore ga gona tirelo epe e leng gore e tla be e bereka yone madi ga o ka kgona go a tsenya o ka kgona go a ntsha sim card e tla bo e sa bereke ga go erra ga gona sepe se se beng se bereka jaanong gone go ke kgang e leng gore re lebagantse re beile pele bone ba e leng gore ba hile diteseletso tsa gore ba he batho di-service gore ba ngune le balaodi ba tsa madi go bona gore ba go dirisana yang le di-customera tsa bone le bareki ba bone ba e leng gore ba ka tswa bana le madi mo ba boloketse gone mo di-sim carding di-account tsa di-sim card kana ha e le gore bana le dikoloto ka gore bile ba setse ba adimisa gore ba ngune le bone ba tseye ditshwetso tse di maleba tsa gore ba bone gore madi a ba tshotseng kana a ba kolotiwang go ya pele mo bathong ba e leng gore ga ba kgona go registera kana ga ba registera go thelele ba tla thusana ka tsela e ntseng ja mme ha ke bua lo yana ba tsentse dithogo ba leka go e seka ba tata ka tharabollo. Ke na le tsala engwe a me ko Korea o mo salaka a ile a re tsi kwa teng me ga mo le hatsela Botswana
o mongwe gongwe ke tsala ya gago kana ke ntsala o wena o le masego o kwa ga mmamosadinyana o ko sekolong koo mme ebile le one sim card a e dirisang ke ya Botswana o kgona go bua le ene le gona ana le ko ka bo di-WhatsApp ke ha se kae batho ba ko ntle ga lehatshe la Botswana ba ne le re ba ka ikwadisa ka tseleng yang bone di-sim card tsa bone ka batho ba ko ntle ga Botswana ba kgona go ikwadisa mo maranyaneng bonolo ba kgang ke gone gore di-mobile network operatora tsotlhe hela di ne tsa thomamisa gore motho a kgone go registera kana a ikwadise a le kwa leng teng a le ko ofising kana le ha a le ko ntle ga Botswana mo go tlhokagalang ke gone gore o bo kgona go tsenya tsone di-ID tseo kana di-copy tsa ID o di photocopy o di scanne sente di tswe sente okay kana ya passport ha ile gore ke passport ha ile gore ke tokomane ya company company documents le tsone motho o ka di tsenya go libile hela gone gore o register la sim card ya tokomane yes ke Setswana se sa di million mo sekgwe okay nya tokomane ke le go ha gona molato a re riana 100% compliance le tamo hitlhella ka di 31 83% right now 7 days to go 11 days to go le tamo hitlhella 83% le ira yang go gata mahura ya nong le tsholetsa mosepele gore ba ikwadise le ira yang tota gompieno re gaketse ka gone go le ka go bolella batho re tsusitse modumo o ha go dingwana o e leng gore re dumela ke o gore ke o na le mosola ya ka re le kwano yana le mo diromamoweng re le gone re mo re le ka go bua gape le yone countdown re setse re simolotse gore re tsibose ba bangwe kana ba bangwe motho o batla gore na gakolwa kgapetsa yaanong tsatsi le letsatsi malatsi a bile re simolotse countdown go supa gone gore nako e setse e chaile mme re dumela gore ko ra itemogela gore ke challenge go goroga go 100% mme re le ka go iteka tota ka bojotho gore re goroge ka go 100% go sena opo e leng gore o ta salla ko morago ke go ba sa tla phatleng hela mme ka halentse le rotloetsa tšhaba kere o mang wa me ke kwadisitse sim card mo nakong ya gompieno ke le phuthego mme ka July o mangwe mo tla ba expire a go mo go ka makwadiso ya me ka mo ntseng ka teng ke gore ke kwadisitse sim card sentle mme re senone ke kwadisa sim card ha le e tswalla lona ka di 31 gongwe be ke e latela o mangwe ke o dirisitse go kwadisa holo a ba se tsa dule mo tirisong go to expireile kana sepe se sa mana le kganya o mang le kwadiso go a majang tiriso ya sim card sim card ha ile gore o maingwa teng o setso o kwadisweng ka ona o setso o expireile tota re beile gore re kopile tsone di-mobile network operator gore ba lete motho gore ba tsibose monga ID eo gore ya expire pele ga e expire ba itse Mascom Orange BTC ba kgona go itse gore sim card ya me ya expire re tle re bone le dibanka di itse matsalo a rona gore happy birthday ke le banka ya molebele ya boketekete gore ke maikarabelo a bone le bone go tsibosa di-customer tsa bone gore ela tlhoko sim card ya go ya hela kra o mangwa ga go expire ka gore tota ebile bone kana ba mo kgwebong ya gore sim card ya gago e be sa kgaolwe mo maranyaneng so re dumela gore ba ikemiseditse gone go le ka go tsibosa motho pele ga e expire gore ya expire e be re ha se nna ya expire ka gore re lemoga gone gore motho o kgona gore a ba re ithaganela go ira o mang kana passport e be tsa gongwe malatsinyana kana beke tse pedi re beile gore ha e setse expireile e be re ka go ha beke tse tharo ha godimo ga tsatsi le leng gore expire le ka lone gore o ithulaganye after 3 weeks ke gone sim card e tshwantseng gore e be disconnectiwe ne ke re ke gore ke re a ke itse gore nna la bohelo ke itse go o manyeng ha o renewa o mang o shahatsa o mang gago no o neelwa receipt a ke itse gore motho ha ka le rare ha ke sure I stand to be corrected maybe a se le go dirwa jang mme ha motho ha ka tla re ke batla go kwadisa sim card ya me mme o mangwe expire le ke mo emetse mme receipt ke e supang gore ke shahaditse a la accept receipt kana le batla o mang monga leina tota re batla o mang monga leina okay ka gore kgang tota ke go rurihatsa
kwadiso ya sim card kgang gape ke gone go thomamisa gore maranyane ona a babalesegile yaanong re ka nna le challenge tota ga e le gore re ka irisa document tse e leng gore ga re kgone go verify gore monga sim card ke ene. Okay, 30 seconds. Laela o garele ka malatsi ke a ra lebile go se 11 days mme letsholo o tla ntse o le tsa sentle o le go diwele sengwe le mo televisioneng ba tsona ba go utlwa ba rotloetsela bogelo. Tota re leboga ba e leng gore ba setse ba registerile ba ba ileng gore ba itikile re kopa gape gore ba e leng gore ba ka kgona go thusa ba bangwe gore ba ikwadise ba leke go ira jalo mme gape ga godimo ga mo re rotloetsa le ba e leng gore ba santse ba saletse ko morago gore ba ithaganelle go ikwadisa ebile ba thomamisa gore ba tsentse di-detail tse e leng gore ke tsone di correct gore ba kgone gore ba registerilwe gone go thomamisa gore ga di 30 tsa ga June a goroga ga ba kgaolo ka gore ga re go ketsa post di 30 tsa ga June re lebile bone bosola le bothokwa ja go thomamisa gore di network tsa rona di secure. Ke go leboga thata mme Masego Jeremiah re ba eleletsa Masego le Katlego ka ja leina la gago mo kwadisong ye a ka re garela mme re ta boa re go bitsa gape mo bekeng e tlang o tle gore bolele gore go tsamaile ka tselentseng jang. Go leboga rona. Motsana we tswetsa maile hela ka tselentseng yalo ikwadise di 31 tsa ga June go tabo go tswalwa jalo ikwadiso ya sim card ga teo se ka wa ngwa ka le gare bo beolwa ka lone ebile mo ipolai ga lelo ha o ntse o utlwa mokgosi ragoga akoga o baakanye ikwadise sim card ya gago o tlo nna le tshiamelo ya gore botshelo ba gago bo se ka ba kgaupetswa ke sepehela wetso ra tswella go tla bo go latela moragonyana mo metsweng se kae kana go ya bofera bopedi dikgang tsa rona tsa nako ya bo fera bobedi e le dikgang tsa Seesemane a nne Kagiso.